السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصاحبنا قلنا قصة مصطفى. I got broads in Atlanta, just at the lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a pound. نيجا كسر أنا صوران ويوتيوبر مثلا سبسكرايب صار يوتيوب كيسا هوستا صودي إذا نمط تفكر سكول كذي توماس هاي سكول صادر يقول صاد نعم سبسكرايب سبسكرايب كومنت شير حنقاس ما وحول ضربين وحنقلنا ما أنت سوالف كلتشر وحويان آدي فينا ما أنت تقرأ سعيد صورة ما شاء الله قصير وصوق صوق صورة ما شاء الله ماشي يوتيوب كيسا إذا كو يوتيوبر ويا يوتيوب كيسا هوستا صودي دونا فضلا سبسكرايب سارة بوغدا لكن قبل كمان عاجزين انتين وحاو يوتيوب كيسا صورا ما يقدر ما قال وحا كوغل مارينتا تي في مارينتا تي في anyway إن شاء الله guys waxaa joognaa imika iskuulkeeni in badan oo iskuulkeena dad badan ay arkin oo ay jireen soo hela laakiin ma dad badan baa xagga xunta iskuulka wada shaqo fiican ku wada ma sha Allah ma xagga mutaqan hawsha mid bisiyo so anyway xagga kasii ma sha Allah in sha Allah guys xagga kasii wada hawsha ayaa ka caajisina if you want to for YouTube channel waa sameysay kirisan waa dadaalkiina ku jiranta mar kasta waa inaad dadaashid had iyo jeer waa inaad dadaashid dadaal u gaaraa mar kasta dadaal ana YouTube waa gaari doonta heer Allah heer ka karanta so waxaas mid waa sooran YouTube kiisa booqda ka iloobina subscribe wax kasta wada siiyana waxaan والله waxaan niyo xagga wax ka duubanay waan sameeyay wax kasta so anyway guys
from here, or myself, or anybody, the Beacons members, we meet every Tuesday and Thursday after school. So yeah, come learn a lot more about the Somali Culture Club. You can sign up for the Beacons. You just need a Beacons application. After school, if you got Edison on the door. But anyways, right now I just want to thank all the seniors for their hard work. Can you guys step forward to the stage, please, all the seniors? I would like for all of you guys to enter the exit. There's 2 exits right here. We're gonna eat dinner in the Edison cafeteria. Wait. I'm kidding. Listen. If you know how to play Naruto, come to the stage. I got broads in Atlanta, just at the lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a